Reka twongere tubasuhuze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro mugezweho na chaîne ariyo yanyu mukunda cyane ya Bisobanukirwe Official, aho rero ibagezaho amakuru abatandukanye abagenda caracara hano mu gihugu ndetse no hirya no hino ku isi. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayahera ku yarimo aravugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko umutwe wa M23 wahize kwihorera kugira ngo ubashe kubarizamo imigambi ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi yari yijeje abaturage mbere yuko ajya kwiyamamaza. Amakuru rero turimo turabona acaracara ku mbuga nkoranyambaga muri aka kanya nuko ingabo za M23 zamaze gutana mu mitwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, aho rero zari zifatanyije na wazare n'abandi b'abacacuro, maze ingabo za M23 zibagabaho ibitero maze zica umwe mu bacancuro. Amakuru rero agenda acaracara ku binyamakuru bitandukanye nk'uko twabibabwiye, aho rero intambara ikomeje kuba agatereranzamba muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bacacuro rero bari bayoboye igitero, maze umutwe wa M23 uvuga ko nawo wagabwe igitero n'izi ngabo za FARDC za Kongo, maze zifatanyije nabo bacacuro ubwo babagabagaho igitero baje kubivuna maze babicamo umwe muri aba bacacuro ndetse n'abandi babiri basigaye barabafata. Amakuru rero nk'uko byakomeje kugenda bivugwa muri iki gihugu cya Kongo, imirwano yakomeje gushyamirana hagati ya M23 ivuga ko yakomeje kwanga guhabwa uburenganzira muri iki gihugu, aho rero byakomeje gushinjwa u Rwanda ko ngo ari abanyarwanda bari muri Kongo, ariko nk'uko bigaragara bakaba ari abanyekongo bakomeza gushaka uburenganzira bwabo muri iki gihugu cya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi yari yijeje abaturage b'igihugu cye ko nyuma yuko amaze kwiyamamaza agatorwa azagerageza ibishoboka byose agakumira ikijyanye n'umutwe wa M23 ukomeje kugaba ibitero muri iki gihugu cya Kongo. Nkuko rero twabibabwiye, M23 yatangaje ko yagabweho igitero n'iki gihe n'izi ngabo za FARDC ndetse n'abacacuro, aho rero baje kubagabaho igitero nabo bakivuna aba basirikare ba FARDC bafatanyije n'abacacuro. Abacacuro bagiye bakora ibikorwa bitandukanye byo kurwanya M23 ubwo byatangiraga mu mwaka wa 2013, ariko M23 nayo ikomeza kwihagararaho maze irwanya uyu mutwe, imitwe yombi haba uw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abacacuro. Iyi ntambara rero ikomeje kuba agatereranzamba ngo twabibabwiye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero ngo twabibabwiye zimwe muri izo nyeshyamba cyangwa se zifatwa nk'inyeshyamba zagabye igitero nazo zikica umwe muri abo basirikare ndetse muri abo twababwiye b'abacacuro. Igisirikare cya FARDC cyaje gutera nyine izo ngabo za M23 ubwo zaje kubasanga ku biririro byabo, maze nabo bakivuna umwanzi bagayica mu umwe muri abo bacacuro ndetse n'abandi babiri ubwo baje gufatwa. Amakuru rero yakomeje agenda avugwa ku bitangazamakuru bitandukanye nk'aha twababwira nko ku Gihe ndetse n'ahandi, aho rero aya makuru yakomeje kugenda agaragaza yuko ingabo za M23 zikomeje gukataza mu rwego rwo guharanira uburenganzira bwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi yari yavuze ko nyuma yuko amaze gutorerwa kuyobora iki gihugu ku yindi manda ya kabiri, azagerageza ko nihagira ikindi gitero gitera ingabo ze azabasha kukirinda maze abaturage be bagakomeza kubaho mu mahoro. Ese ibi Antoine Felix Tshisekedi yijeje abaturage arabigeraho cyangwa arafata umwanzuro afatanye na M23 maze nabo babone uburenganzira bwabo muri iki gihugu? M23 rero nayo yiyemeje ko mu gihe itazaba yabonye uburenganzira bwayo muri iki gihugu izakomeza akotsa igitutu ingabo za FARDC kugeza igihe nayo ifashe uburenganzira bwayo nk'uko yabyiyemeje. Ingabo za FARDC rero zifatanyije
n'abacacuro nibwo baje kugaba iki gitero kuri M23 muri Masisi, maze ingabo za M23 nazo zibereka yuko zifite icyo zishaka, nibwo zaje kwica umwe mu bacacuro ndetse abandi babiri zirabasigarana. Ari makuru rero arimo aragenda avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko mu kanya gashize ingabo z'igihugu cya Uganda zaje kurasa ku birindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze umwe mu basirikare ahacikira amaguru. Aya ni amakuru rero atugezeho mu kanya avuga ko nyine ingabo za Uganda ngo zaje kwitiranya zikarasa ku birindiro by'ingabo za FARDC, maze umwe muri izo ngabo agahita ahasiga ubuzima. Amakuru rero arimo aragenda avugwa ku bitangaza amakuru bitandukanye, aho rero ingabo za Uganda zatangaje ko rwose ngo zaje kwitiranya bikarangira zirashe ku birindiro by'ingabo za FARDC, maze umwe muri abo basirikare ba FARDC agahita ahacikira amaguru. Amakuru rero yakomeje kugenda avugwa muri iki gihugu, aho bamwe mu basirikare ba FARDC cyangwa se igisirikare cya FARDC cyaje gutangaza yuko hari umutwe wa ADF urwanya ingabo cyangwa se igihugu cya Uganda, aho rero abasirikare ba Kongo bashinja igisirikare cya Uganda ko cyaba gishaka kujya kurwanya uwo mutwe wa ADF uri ku butaka bwa Kongo. Mu bindi byakomeje kugenda bivugwa rero muri iyi mirwano, nuko izi mpande zombi haba ku gihugu cy'Ubuganda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byanze kumvikana ku buryo byabasha kurinda iyi mirwano hagati y'ibihugu byombi. Nibwo rero igisirikare cya Uganda cyaje kugera ubwo ngo cyaje kwibeshya kuko cyabitangaje ngo bikarangira giteye ku birindiro by'abasirikare ba Kongo, aho rero ngo indege y'intambara yizwi nka SAHKH-23 yaje ngo kugaba igitero ikarasa ku birindiro by'ingabo za FARDC cyangwa se ingabo za Kongo. Felix Antoine Tshisekedi akomeje guhura n'ibibazo nyuma y'intambara, ubwo rero M23 nyine nayo itarimo iramworohera, ubwo ngo nabyo byafashwe nk'umushotoranyi ku gihugu cya Uganda, aho cyaje kugaba nyine icyo gitero kikarasa ku ngabo za FARDC, aho rero umwe muri abo basirikare ba FARDC yaje guhita ahacikira amaguru. Byakomeje kugenda bicaracara ku bitangazamakuru bitandukanye, aho nyine ngo muri icyo gice cy'amajyaruguru ya Kongo ariho nyine izo ngabo za Uganda zaje kuba zatera ku ngabo za FARDC cyangwa se za Kongo, zikarasa kuri ibyo birindiro, maze umuntu umwe agahita ahacikira amaguru mu basirikare ba FARDC. Muri Uganda bavuga yuko hari umutwe witwaje intwaro ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo ADF, aho rero iyi ADF yakomeje kugenda iteza ibibazo igateza n'umutekano muke mu gihugu cya Uganda. Igihugu cya Kongo gikomeje kwibasirwa n'imirwano itandukanye, nubwo M23 itayoroheye, ariko ngo ni iki gitero cyagabwe ku ngabo za FARDC gikozwe n'indege y'intambara ya Uganda. Abanyakongo bavuga yuko ngo ari ubushotoranyi buteye ubwoba burimo burakorerwa igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'iki gihugu muri rusange. Nkuko rero twakomeje kubibabwira, ingabo za Uganda zo zatangaje ko rwose ari impanuka zabayeho kwibeshya, maze bikarangira ingabo za Uganda zigabye igitero ku birindiro by'ingabo za FARDC cyangwa se za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero yakomeje kugenda avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye nk'ikizwi nka Chip Reports, ubwo nyine cyaje kubitangaza ko izi ngabo za Uganda arizo zagabye igitero ku birindiro by'ingabo za FARDC nk'uko byakomeje kugenda abisobanurwa. Amakuru rero yakomeje kugenda avugwa ndetse aka kanya ahangayikishije igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kiri kwibaza uburyo ibi bitero kiza kubyitwaramo. Uzwi rero nka perezida
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atwaye ni Felix Tshisekedi, aho yagombaga kuba ejo ari buze kurahirira kuyobora iki gihugu kuri manda ya kabiri. Ibyo ibintu bikomeje kumubaho, bikaba ari intambara zidasanzwe z'agatereranzamba mu gihugu cya Uganda. Amakuru rero mwagezwagaho na shene yanyu mukunda cyane ya Bisobanukirwe Official. Amakuru yacu tuyasubikiye hano, tuzongera mukomeze mugire ibihe byiza.